Jangan hik mukul sungong ba. Akbai dia buat kini Bynta ini kermen bagi orang sakmat kermen bagi namrak ya kami terus burung mesti. Meghalaya Swimming Association haka arpasa tarik unai lara arjar arpulai kalapa khat prangut kinong Jngi begini Shiminta Shah Jingiakop Jngi kabalatip yaka kum ka third Himalayan Swimming Meet kabanlong hanong ba Gangtok Sikkim haka arpundri tarik mentau banai nailar. Habai krench kilap pathai khubor Presiden ka MSA uba Ju Marwen ulai thu bana pedeng kisenjuk Jngi jala ki than chatai lam mingi tangka Meghalaya kabla sha khot sngu bhaban pha e lagi khna ki jongka bannet bani Shiminta Shakani ka Jingiakop ka banlong tang shisngi na pedeng ki khat prangut ki nong Jngi prangut na ki kidi khna kanthai bat chpongut kidi khna shinrang ki bani khun ha ka kerdan jongka sub junior bat senior. Ke nakalang Jngi se kani kadika sing ka banikong ka baki yo competition nanti na po Sikkim dari bani ka Himalayan Swimming Meet 2023 ke nakalang Jngi na pen kre wa ya ka bai dei ba kani jadi kena Jngi hidang mana kani ka tayo bala dagu hidang wan nelam nanti na po Orissa kadan ka national swimming competition nanti ki ju hi ki ba wan nanti ki ju ki ba nelam gini ki swimmers ki Jngi mamtaru gede ki ba Jied gede ki ba long ki ba kan sai tam hangni apo ka hangni apo Meghalaya ka bang ju plong competition na ka po sa apo ki gede kita hi ki swimmers ki ba nilam ki ba ka ju apo ni kermen hi ba ha kani ki Jngi mamtaru la mononra ya ka buram na ka state ki nyo ki kinwan sakmat gede kata hi ki kermen ki Jngi ya bai dei begini practice kita ni kata kami ki ana bani ha balik practice satu ini private no tak pun dapat sini te bos kata lo nakaliang ka Meghalaya Swimming Association ni si ai ka training hangni apo training swimming pool mo te hadian jong ka tu bawon covid te hadian jong tu tingi pensange no ya kani ka training ni Jngi adu mentangi Shim layo su ban ai ka training nakaliang Jngi ten mo bros kata lo ya kani ka pool niron mangi ni ka management ki khoi ni pe ni nakaliang ka Meghalaya Swimming Association inyo ban ai training lu kan te ndai kumbolong mentahi gidan giba ya practice support gidi private pool mo pmp te gidan giba ya practice apo ki wa aru kum apo shala gini ki makrwat ki practice apo wa te kalong umta te ba ya kini ka coaching hi na ka po sa kapor na kalyang ka Jngi ngi si ai coaching ki si kumno bikin Jngi dikta ki techniques ke ba dan kam kat kum ka juk ba menta no bede book swimming te kunta kalong ka ke Jngi kai tingi iba ka swimming hangi ru kalau kiu bah ya kata te compare bagi por ki bamenswa ini wak kita ki support makrwat support sela ki bamenswa kom Jngi ki Jngi mo ham ki techniques nei nadu ba nakalyang ke MSA ngili ban a Jngi kai ki chathi menta bar khoi kala fairlut lala ban Jngi ki lala ban compete ki long distance ya kata ngi ba kana ki tendre ya te ho kumbang lo mene ke nakalyang Jngi menta ki dun kumbang nyungut ki bani Shiminta state ke baka Jied ke Jngi ru menangani ngi lap dap ban pelong ya trials shopping next to chapo Orissa ni ada pelong ya trials te dekitu hi ke ba gicu ki bawan sakmat ki bawan benikong ba ni Jied hi dekitu ki ban ni Shiminta state habide ba ka jinglot jingsap long kin ka jinglot jingsap to ka jinglot jingsap ba baide ba kani ka Jngi ba mentaru kani ngi pulut na association ya pun batai kani ka organisation ka penlang seki ka ding temu kani ka ba pelong nanti ka pelong da kani ka Sikkim Amateur Swimming Association ke kani ka we ni ki association na ko state Sikkim ke ba kani ka invite ni sini te ka jo poru invite lang i state kum no po Siliguri Darjeeling bat Kalimpong te ba kwi school yang to gi dan gi bon Shiminta te kalong be competitive ba ni ka company ni antar ke kanongor ki kan thega nongor kisnang kin the bro khoi ke don kumbang hangut i kin the ni da per ba national te kadang khamsitom gandiat ngidang dan kam ban practice susu ngidang kam susu ka training ka ba khambyang ngidang kam susu banana ki coach ki ba byang te ba ka jo ko por kumbang kren mane ki mo ba bros kata nya Jngi be ani 25 meters pool ani ngimyo punya practice ngimdan 50 meters pool pi ka 50 meters pool hi ka standard pool ka bangi hab kini competition bor khoi kilong be apol 50 meters
Ini iba makita sila cross la poi to 25 meters, 30 meters kelas lang ban sukino. Ini dia kata ke bangi ke Jingiakop juga 50 meters pool ban practice kan. Dia mana nak kadang iki ba lapoi 25 meters, 30 meters kimde show ban perkat ba midang Jngi tai 25 meters kidi mendam ni tak jing perkat bangi compete 50 meters in lapoi nang tu 25 meters, 30 meters kadang dai ban sprint show ban penmi lut ya ke board penmi lut ya ke energy ke jong ki ba. So pertama mentah ngiyok kana penilik kai mentah kenika Himalayan swimming meet kapan long ha Sikkim. Jing Shangi ru kum ki swim mas Meghalaya from every now and then ni shat leki shabar kamtam kini ki kena nasional na mau ko wat ani ki balak kambyang ni kermen ru bangi lawan nang tina Sikkim ni man ra ke jingjop ka man ra burom ya ka jila ya ka MSA ki kisam ke Jngi ro Kamu Bynta pilih kopi lalat bon tu lagi Jingiakop jabar na. Em nanga ngampat Julai Andre ngadang chu nang benji menta dang 1 year te ngayo ban Jngi ningkong de hakatukan Northeast Olympic Game te menta ban yakun kibriu ban abat this is second time for me. Ke experience yung hima na ko first time ke semua je film menta pilih. Hapor ban ningkong te nga le ningkong ya trial ban yo ikatu ban le haka Northeast Olympic Game te nga sha select dangila ngasngo kum like nangi dadon hang ne para mangi ngisyo la biang Andai la ya Jngi bat kibriu ban abar kalau ka bae shisha ka ni nang duna shibon ha tang bang ka klem kata ka jing duna ka Jngi ka klem pen ban ra ya ke ban pen flop ka Jngi la ning snow down ni andai ka I'm sim ni bangin dang tri shitom shushu bangin dang la kan ban yai kiu ban ya compete tang mat kiwe Tidak perkara, hadu kan lupa perkara bagi mission mentai ni. nak kaliang jongat yang ala pen kre ha I hope bangan yo ban le ha sti I ai nu blei ba blei un ai ni kemet ka pokok pakya bangin po sti da kemet bangin la ban compete ba kan bangin le ha ni kemet bangin yo hi ban ra medal ha Shillong Meghalaya ni Stroke si wafius. Untuk bahaya itu. ngate ha ka breaststroke tang ba la dang ayo la dikwe du ngale hi Timing suki kalau betul so far. Tapi sistem kadang ke change. hoi ka change ba men chwa ningkong ba ngale Jngi hadu 1 minute tang ka 50 meter reina hadian nang tu ngala improve hadu 8 second 9 second tengam tip menta this time ngan improve sakat no nakal jonga tela I give my best Pi practice e ban man kesni practice ha True North Leisure Center kete badan ha mission. Well, regarding preparations for this third Himalayan swim meet, the preparation was not as tedious as players from other states might do, because in Meghalaya swimming is not like a full-time activity, so we have to balance between school and play. So the preparation was good, but then not up to the mark. So what is your expectation? Expectations, well, I have none, because when we expect to win and we don't win, it will become sad. That's why I go for competitions with no expectations. Everything relies on my abilities. If I'm good enough, I will win. If not, I won't. Your style. What's your favorite? Like in swimming, there's a freestyle backstroke. You can tell something about that. Well, I specialize in the stroke of breaststroke, primarily the 50 meters and the 100 meters, and I'll be taking part in the 50 meters breaststroke as well as freestyle in Sikkim. Ada kan nukla pikir ini dia bapa ni isi mentah kan Jingiakop benang sikit. Ngam da yok practice ba na mga don exam hoat nga practice sigum to shisin shisni ngam yok ban practice asin shisni na mga don exam katado nga le kat bala bangan yok ban practice ba di tang bangal prepare hiba kalmen bangan mo nga sa onda kat bala nga sa panbor na ublay ba unsa ay bor nga mo bangan yok ban de ba because Sikkim mo bangan de competition Kisah kumno bati Shah Jied kan ka bati yo ban sim mentah kan ka. Oh, nya dari MSA mo kaya ay tinggi bundet man kapor te nasu smo komen hi na baba
ngakwa ban Shim minta nama kani kadega last mga last year mo minta ngade junior la next year pat nam la yo shu ban jam junior ni ha dong akermen mo minta usnaman kat balangan push lagi ba kat balak bangan fresh tom bat bangan yo mo ban khet so latihan nam yo ke bhat ba hiu income strength itu di Asia Pakistan sin shitayau yang tu Dan di kermen dah tidak pak. adon ngap kapan bon ublehi ban ai ka ni ka bor ban job ban yo ban kom yo gold medal tahi Kisah kalau berpihak balik Shim Bynta yang ni competition. so kemen hi so long you ba deben yo ala kalong great exposure ta ya dia kalong nanti kadang news dan head show saya kam yo experience so kemen hi yo compete Kalau pilih compete ya kayak ke Bynta fi kam sutran Jngi. Sudah bobong di freestyle, backstroke. na tang lai telingan compete tang freestyle breaststroke butterfly tang kita hap le ai ka bala email perfect Haka Himalayan meet sebab long po Sikkim the third Himalayan meet yagi teams ki banwan chate na po than chate lamingi kamot tang Meghalaya hi but ki teams ki badan chate long di Darjeeling Kalimpong Siliguri Kuch Bihar gitu ki Jakah hangto tiga de special invitation bala part of the Sikkim Amateur Swimming Association bangin ni Shim Bynta haka sub junior ke junior but ke senior tengi kuntu ifise bapin dile bha kitbok ketruyang de kedon ke Bynta bang hakani ke competition ngi kermen bangin job ngin yo kita ke Jingiakop ngin warana me ke state Jngi tengi di belong serious ngi di belong ki bakit clear ki ba kit khia ya kani ka kam ya kani swimming give all your best tangkata haka hawai dai bakal like kawan ngi saya nasa IP ki tickets ki ke baro dodong sedong saya batai kimi ke ba jung fi namar ba kimi ke ba jung fi ru kinye lang ban ngi kinye I men sim ye fi ba pinye le bha tangkata publish